Pamirsa sedurung ngemargiang Rahina Kuningan, keramo Hindu Balini, kedulurin antuk Rahina Penampahan Kuningan. Galai puniki keanggen galah umat Hindu mewali ngerakse kemenangan Dharma ngelawan Adharma, merupa aham kare ring angga sarira imanusa. Rahina Suci Kuningan kadulurin antuk memargiang Rahina Penampahan Kuningan nemonin sukre wage wuku Kuningan. Penampahan Kuningan raus saking kruna penampahan antuk kruna lingget tampah. Kasemertinin penampahan anggen galah ngeret utawi ngandegang parilaksana utawi pikayunan kaon ring angga sarira. Rahina Penampahan Kuningan taler dados galah umat Hindune muali ngerakse kemenangan Dharma ngelawan Adharma merupa aham kare ring angga imanusa. Lianan punika Rahina Kuningan sida kanggen galah mulat sarira majang umat Hindune ring sajerene ngewetuang tur ngerakse kesucian ring kayun mangde sida ketepalsin saking kahanan sarwa kaon mangde sida ngardi kahuripan sanes Sukerta. Bunga Widrayani, Bali TV.